Klumka joto Tiprasa no. Tini angkok sengen musu sin joto Tiprasa no. India wo joton economic growth dong tong. Joton income capacity per capita income joto jaga ago huitong growth dong itong. Sin Tiprasa ro tani haipan agini hai bikra. Kisah to ago kha haipan tani India grow tong ma haike tan sin Tiprasa grow maya. Tini singbono busila ne kaha ke main reason sin Tiprasa ro tani grow maya tani self independent self sufficient maya main reason ke no jefro sini Tiprasa ro rang income khaiban thangu rang income khayu rang no toy phayu sin Tiprasa ro pogi thangu agi bahake tongui chawi phai bahake agi tongui chawi phai kuchukawe asuk jora phai pila habit chini Tiprasa rong ni saya bong ken sung agi sini nine chusu agi yongbura song tongui chawi family mui thai kai hu khai chai family sung bono ignore khai ha first point sung rabar kai nu tabo hu khailia haifana sung buinoro dependent ng thang ha mostly Tiprasa ng parawo tak thangi dai di sung je pha jaga wono sung buinor dependent ng ha buinoro se pai chawani bon si chinoro rang phai kin buinoro pai chawani bono si sung loik snamui pai ha tabo jodi sing Tiprasa ro jodi kusukana inke sing first agini sini habit agini sini loy agini tongmung samung bono tuiwei sing first mai kathang kaiwei bazaro daily alu bazaro daily coffee bazaro daily mulai hi paiche ekhe nije ni oro paichawani bono habit ma khainai ang reality no si tongo ang tag tabok 3-4 days kamaman last case paikhe no ang bono one so study khai tongmani temani Tiprasa ro asuk si jodi economic growth dong tong asuk si jodi rabar by income ngi tong khe happen Tiprasa ro tane asuk kuju kamaya main reason kin bon phayo sung Tiprasa ro rang phai ha sung sele rang pai ha sung Tiprasa ro agini tong musa muno pogoi sung mui kai chanani yakari rakha last story ang sai khana sugu kaisa story not last story kaisa story khoroksak chalaknai बताओ फायो यूपी नि borok bahake crore voting khai risai last year ro sudo mukhmo kaiwi si borok crore voting go sudo mukhmo agriculture kobang manus bai Gwnang nai story kobang ma tongo जों dependent ng ha buinoro te kubuni borok noro haini bagini first जों jodi kusukawan ingi u omono correct ma khaigra nai jodi जों financially jodi kusukana inge financially kusukaya inge sin borok jespan jes ng tradition culture jepa hundi ti sainar tongphano eventually laso kamai thana self independent ng yang example te kaisa tongo kahama India baki independence ma first Mahatma Gandhi chenga self independent ngani Tiprasa ya sorry India ni borok no tam khaka se kampur British song snai tongo haipana Mahatma Gandhi chenga so hamara desh ka namak hi so khaibani chenga second western culture kasle different sumui tongo chini Tiprasa chini Indian borok suman se sunai hi sudu khaki dress sini sunai kha bagi slowly je pro independent ngi thango self independent ngi thango buino oro paichaya nije no oro no thungpar mani mawo te gana gini nije ni borok no oro rang sabai legu ha inti kaisa si singti sa kuchu kamanai jodi omno जों कारेक्ट खाया इनके
chin Tiprasa ro kusukawani it's like impossible jodi omno kare khaya inke ino rang tini hazar sokhoi mase nungoro bising dino hazar aje ma jaga bising ose nung daily 600 mui ke thang paiman jaga mui ko thok pai chama jaga se subai ne or bising si nung chaw bu nung phiu unke chaw bu kaisa problem no happen chaw ni hamia bu tongo kaham tuongo kaham ke bahai bu kaham ke sungte bu close kaham khulowi kok salai bu chaw nung pro sin Tiprasa ro hamia ke na nung chaw no respect lia nung chaw no si respect ro lia nung chaw no si je limit ni zora nung le over ke nung thanai abor ko bon no destroy khai kalang thanai chaw bu kaisa problem happen chaw ni kaham bu tongo hamia bu tongo so ang kha khaibu chin Tiprasa ro no ang asung as gobang thongpare na ang saikna rom suya happen omo first kaisa no ang chin Tiprasa ro no request khaina musugo agini haike no moso te mui ke thang kaibani loyingani sing pila ma chengnai jodi kuchu kanai self independent ngani lamao jodi sing thangnai hingke so ang kha khaibu chin Tiprasa ro omono teibi initiative je educated ro je sinai rongnai ro omo bahake chin Tiprasa no ulo problem khaima rang je income khai tongphano bahake tolabo trang thangma bono sinai rongnai ro no chin Tiprasa ro no message roman bagai ang kha khaibu tebo chin Tiprasa ro kusukanai hi chin Tiprasa ro tebo financially independent ngai hi tebo chin Tiprasa ro self independent ngai hi so asung no belai ke hambai joto Tiprasa no